ndabasuje cyane abakunzi ba Dani Hambo mbifuriza uwa gatanu mwiza wa tariki 28 Gashyantare 2025 nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino atandukanye mu mirimo mugenda mukora nizere ko imeze neza niri kuji rero na makuru agezweho mu mikino nje kugira ngo mbagezeho ndahita nyahera kuri perezida wa equipe ya Rayon Sport witwa Twagirayezu Tade amaze gutangaza ko umutoza Roberto Goncalves do Carmo bakunda kwita Robertinho agomba kugomeza gutoza equipe ya Rayon Sport. Aravuga ati abashaka ko tumwirukana abo ngabo n'abantu batazi football, ahubwo uyu mutoza agomba kuguma gutoza equipe ya Rayon Sport kubera ko ari ku mwanya wa mbere mu magenganga ni uyoboye urutonde rwa championnat, afite amanota 41 arakurikirwa na APR ifite 37 urumva karayirusha amanota 4. Avuga ati rero umutoza wacu mukuru ntabwo twagomba kumwirukana ngo ni ibihe wenda bimwe na bimwe bitari byiza, ati ni by'umupira kuba yatandukana natwe ntabwo ari byo. Ubwo rero bivuze ko Robertinho agomba kugomeza kuba ari umutoza wa equipe ya Rayon Sport. Hanyuma rekanerekeze muri Tour du Rwanda. Tour du Rwanda bari gukina agace ka gatanu, bari guturuka mu karere ka Rusizi barerekeza mu karere ka Huye, ni ibirometero 144 bagiye gukina. Ku munsi w'ejo bakinaga agace ka kane kavaga mu karere ka Rubavu kerekeza mu karere ka Karongi kaza kwegukanwa n'umufaransa bimwita Joris Delboff. Uyu nguyu usanzwe ukina equipe ya Toto Energy yahise anafata umwenda w'umuhondo awambuye mugenzi we bita Fabian Dubi. Hanyuma rero ubwo no kubategereza mu kanya gato mu masaha y'isa 8 ashyira saa 9 mu karere ka Huye. Ubwo abantu bo muri ako karere muze kuba muhabaye murebe igare raza kuba ribasesekayeho. Hanyuma rikanerekeze muri Rwanda Premier League, ni imikino y'umunsi wa 19 wa championnat. Birumvikana ko ni umunsi wa kane wa phase retour. Kuri uyu munsi ari umukino umwe, Vision igiye kwakira equipe ya Rutsiro ku isaha saa 9 barakinira kuri Kigali Pele Stadium. Indi mikino irakomeza ku munsi w'ejo kwa gatandatu, Muhazi irakina na Etincelle, Amagaju azakira Bugesera ni kuri stade ya Huye. Hanyuma Kiyovu Sport izakira Gorira, mu gihe Marine mu karere ka Rubavu izakira Mukura. Hanyuma AS Kigali zaba yasuye Musanze ari mu karere ka Musanze. Imikino izakomeza ku munsi wo ku cyumweru, Rayon Sport yakira Gasogi ku isaha y'isa 9, mu gihe ku isaha saa 12 Police FC izakira equipe ya IPR. Bazaba bakina kabisa, ahubwo ni ku isaha y'isa 12:30 aho kuba ku isaha y'isa 12 zuzuye. Hanyuma rekanerekeze ku mugabane w'Iburayi. Mugabane w'Iburayi rero ikiri kwavugwa n'uwitwa Jose Mourinho kabisa. Uyu mutoza asanzwe atoza equipe ya Fenerbahce mu gihugu cya Turukiya yamaze gufatirwa ibihano n'ikiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Turukiya baryita TFF. Uyu ngo arashinjwa kuvuga amagambo atari meza aba afite ahahuriye n'ironda ruhu yaba ku bakinnyi ba Galatasaray ndetse n'abasifuzi basifiye uwo mukino. Nubwo Jose Mourinho adasanzwe azwiho ibintu by'ironda ruhu, ariko biravugwa ko rwose yaba yafatiwe ibihano akazaba acibwa amande y'ibihumbi 45 by'amadolari. Izo ngizo urumva ni nka miliyoni 55 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo rero ni nyuma y'umukino wabaye ku munsi wo kwa mbere, ikipe ya Galatasaray yanganyaga na Fenerbahce ubusa ku busa. Ubwo rero Jose Mourinho agomba kuba yishyura ayo mande yaciwe. Hanyuma reka soreze kwitwa Neymar Junior dos Santos. Uyu mupapa w'imyaka 33 ukomoka mu gihugu cya Brazil ari mu biganiro na equipe ya FC Barcelona kuba yayigarukamo. Ibi ngibi rero biravugwa nyuma yuko usanzwe amushakira ama equipe cyangwa se umwagent we bamwita Pini Zahavi ari mu biganiro na perezida wa FC Barcelona bamwita Joan Laporta yuko bashobora kumvikana. Basanzwe ari n'inshuti yaba uyu mwagent wa Neymar Pini Zahavi ndetse na perezida wa FC Barcelona Joan Laporta ko uyu nguyu Neymar yagaruka muri FC Barcelona. Ubu ngubu Neymar yasubiye iwabo muri equipe ya Santos asinyamo amasezerano y'amezi 6 azarangira nyine muri sama, ubwo championnat zizaba zirangira ku mugabane w'Iburayi n'ahandi hirya no hino hatandukanye. Uyu Neymar rero biravugwa ko yasubira muri FC Barcelona nk'umukinnyi uri free agent cyangwa se wasoje amasezerano, kuko nyine Santos amasezerano azaba yamaze kuyarangiza hariya mu gihugu
cya Brazil. Murabizi ko Neymar n'ubundi ntabwo ari ubwa mbere yari akiniye muri Santos, kuko yanayikinnyemo hagati ya 2009 na 2013 mbere y'uko yerekeza muri ekipe ya FC Barcelona muri 2013, nyine ubwo yari avuye iwabo muri Santos. Barcelona nayo ayivamo 2017 yerekeza muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain nayo ayivamo yerekeza muri Al Hilal yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Baje kuba basesa amasezerano nawe kubera ngo babonaga atari kwitwara neza cyangwa se ibyo ekipe mushakamo atabifite. Ubwo rero ese yisubirira wabo mu gihugu cya Brazil muri Santos. Ubwo ngubwo reka tubitegereze turebe niba azabasha gusubira muri FC Barcelona. Gusa imyaka ye ntabwo ari myinshi nanone cyane, ariko nanone ntabwo ibyo atanga sinzi ko wenda hari icyo azafasha Barcelona, kuko biragaragara ko Neymar yasubiye inyuma binajyanye n'uburyo agenda agira imvune za hato na hato, discipline ye hanze y'ikibuga itari nziza. Ubwo rero no gutegereza tukareba niba uyu munya Brazil ari busubire muri FC Barcelona. Ubwo rero reka mbashimire cyane, mbifurize weekend nziza, abayitangira kwa gatanu, abazayitangira ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Mwese mugomeze mugubwe neza, na Lil mugomeze mubane na Dani Hambo mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye kabisa.